Kaseng All Meghalaya Domestic Workers Union AMDWU kalaraki ya kasngi buram kinong bela kibatrei hayeng beriu kabala tip kum ke International Domestic Workers Day kakong Elbina Mary Nong Klau ke Vice President Kaseng habakren hakilat pathai kubor hasilong press kelam hakajing adon lang kidekot Kaseng kala pensyai ba prapo persen naki kentai kibatrei hayeng beriu ki ya kendu shibun kijing namar baki haptrei bun kenta kimyo bansyong tan kabak ham pensusi kalong ba kajing sya anyo ben ya kibatrei hapo yeng kalong kamtam ya kitu kibadang duna kapule puthi kum kaseng kibatrei hayeng beriu kikwa ban pendu ya kani gajinge pher para beriu kikwa ba baro inyo burom para beriu kum kaseng kalabu ya kijing tho asaka sarkar ban ai kajing ada ka bakar pang na ka banta kinong trei hayeng beriu namar bun sien kibatrei hayeng kiberiu kidei kibana syabar jong ka jakatrei lakentu ya ka sarkar bakan pha register ya kibatrei hayeng beriu kenang bakin yo bandan hapo kaseng kalabu nyutli kiman kabakum kinong trei yang beriu kidon kam banyo jingada kidei banyo kajing siu kababyang katkum kakam bagi trei kajaka trei kadei banlong kabasngan habapang basitom dei banyo ya kajing sumar haki hospital kaseng kakwa ba lakumno kumno kinyo ya kasngi syong thai chisin chtayo bat kadei bandon ru kapor syong thai hadien bakiladap trei kum kinong trei kidei ru banyo ya kajing rap hakapor pun porkha kidei ru banyo ya kajing rap bai bam temen bat kabakong san ban laj na kajing sya leben bat sya thombor nang ya karan hakajing shisha niladan ki wech kan re mentang ngidang dong kajing ya karan hakabangi hablum ya ki isi mo joka union hakabangi ngin ti hakabang kono bale last ni kintiu ya kador jong kini kiba syong hagien kalong san bat pra hajaru kidan namar bale include bakaras bakal once a week kalif ya ki mo wan kisah tu magna sunday te kumtahi san re hajar Andre, ya kapa mentah ni kelam pat ya keran fix kador joki. Naman ni hapan wa jintep ya kini kilif enru ni register hapa ke union. Te kemot ni hapan ya kenduk nama ki kam tunai kini kilif en bikin wan sak mak register hapa ke union. Te kadang kam yang ni bengi hapan lek bangat benya iki kumno ka jing siu. Bat kumno ka jing long ka joki nama ki don kilif en ki bawandu ki baye itu lese ki bahaye ki bahasa ma. Ki wan ki ban yakut ya ki ba ki long bahayang bahasa ki bu skol ya ki pelik skol ki penang pesta. Dia nalo bagi penang pesta iki ki ai ka basko kin ai sa ka bai nong ta kamon kalalong ke gajing kita ni ha perkat na ka bantaki om la yosru na marhaba ni long independent saba ni ni arab ki ki arab ni ha ka no ka bantaka jing ha para himai mana government namar bale tat kum chung ke thu jungi le se kane kajing ya ka lenti jungi ni le ban pensai na ka we kom Hakajing shisha shwaya ka lockdown la pembahasan hajar ni lockdown ki bala register hapo ki binan hindrai hadin jok tu lockdown ki don ki members ki bala klat ki don ki members ki bala lai balik phasha snong la di bat ki don ki members ki sim lawan ya slo shu nama ki suthu ki don bastu bakal ki am kajing wan jungi hapo ki union kayo ayu te kadon kami ini bengin haprish to balik suthu bakajing don jungi hapo ki union kadai ka kadran bengin itu kadai kajing yo kajing ciada yaki kadai kajing singan kajing yaki te ni pila satu hisien ba orang di domestic workers ko mangla orang sedang benda ni duna ha kajing nang jista komot ka jika bo satu hakiru ni habya chia na kata kada babun sin ni jubu ya kini ki class meeting ni jubu ka awareness wala di makan hasil silong ru man la ko por ni julai ban awareness man la ko por bengin la ban pesutu ringa lingba kajing pentip e kirang ba snong bagi ben ai ka ya ka ayu ya kajing professional bakin wan kinong bela kino ki babela kinwan ba ni na kalian ini nilai man pensya te hado kat mentah ni dang hak kajing ya nanti but hak kajing shisha ni laki mo dan next new last year ni dang tang kumba haja duna di members hindrai mentah ni so kat ni kat tu banai bengilayat bengilan ban awareness bat lingba kajing ya we jungi ki majan ki marpa kitu ki badan ru ilalai ban we kala ko minta haja sanspaba nikmilin tina ni shakman balimba kani media barwo mapi ki bangmi ki kan thai ki batre yin bre wan shakmat ki register yala de na kata kada ni jubu ya kajing pa na government bale ba kan ai ka compulsory registration kenang langi suthu bakum kani ke union ru inso bangin lum langi kinang train bre hapok satri jo ke union ke juni